S tem končem Bekiča so v 11. minuti izenačili, nato pa se je prednost Poljakov le še povečevala. Bili so vidno utrujeni, brez energije, kot da z glavo niso pri stvari, mi pa zaskrbljeni. Vse smo naprej, najbolj pomembne tekme bo zdaj šele prije, ne vem, kje je razlog. Mislim, skaj bili so skrbljeni. Žal mi je, da se takole poslavljamo iz Celja. Mislim, vsi smo si danes želeli zmage, zato da se zahvalimo tem odličnim navijačem, ki so res bili z nami. Selektor, ki so mu navijači vzklikali Božo, zbudi se, je po tekmi več kot o slabi igri, govoril o dobri organizaciji prvenstva, odlični hrani v hotelu in slabem sojenju na nedeljski tekmi. Nisam zadovoljan suđenjem i tretmanom kakav ima reprezentacija Slovenije. To je bilo kriminalno suđenje, pre svega od čoveka iz Makedonije, za koga niko ne zna kako je došao ovde, jer je prošle godine bio izbačen sa liste Jadranske lige zbog lošeg suđenja. Na to tekmo so že pozabili, zavedajo pa se, odslej napak ne sme več biti.